Embera hari division ya Bisheshe omuri Ibanda ebireri eyampiguza ndabiho kandi ejeresurwa habahagize ba Jane Bino Mugisha na Jovrin Kalisa burubaju rukwenda koreka okurwina mani. Ababiri nibebembera campaignezi bajerizeho kutereza embereji bitugaba mino ga ruguru. Obusinje kandi abandi bakaba batakwenda businje bari bakwenda tukije twinaba polisi okuronda obushaji cyuku kutakajirwe mu Rwanju. Jovrin Kalisa no mubire yagambere byayerekerire gukora omwanya nugwe gumwe habireho kuronda obushagici abarukwenda kwatire bendera ya NRM ahabwe ntebe ya chairman wa district. Nyewandazo mweremezo niyenda kukora Ibanda etine corruption ninga shetine burubwembuzi echo nchomba kurwanza number 1 dera abana bitu batunge mirimo batunge bashomero muri Ibanda batunge mirimo y'Ibanda. Mukumena muntu wanyu mukumena n'umukozi mukumena n'ubutaka wanyu mukumenanye hape tumayanja mukamaranga n'abera muca omugandi abesimbira hantebe y'obunyishengero bwa district yambara banzire kurondera hamwe obushagici omubahagize babo abantu bagira ngo ece nikija kuretaho kumashana ahagati y'abahagizi NRM tukorenka team ka family emwe nkekemwe kandi n'aba chairman bito ba NRM n'aba district leaders aba security bari mutwagira karuru karungi akatarimo kwiba karuru akatarimo kurwana akobusijya kihorere twena turi abantu barahana kandi uherezo tusiya abantu kuza kutunga waza kuraba ruguto rukozerwe government no baza bakubuza ngo leta ibaraya abatisi so tutukora kubyo mu tushorora kandi turebera umukozi. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Ali Waso.